Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Aho WASAC igaragaza yuko hari abantu basanga 350 na bangahe bakuriweho robine zabo kubera kutishyura amazi kandi batabuze ubushobozi. Dore yuko WASAC itangaza yuko umuntu wese wumva udashoboye kwishyura amazi azajya bivuga hakiri kare, barebe ukundi kuntu babikemura, cyangwa nimba afite ikindi kibazo barebe ukuntu babikemura. Reka tunyarukire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Utu turere tugomeza tuza imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwo turere dutuyemo abakire benshi, nitwo turere duhoramo ibibazo byinshi. Bivuze ngo uturere dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni uturere dutatu: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Rero REG yatangaje yuko abantu bagerageza gucana umuriro w'ubuntu. REG yabahagurukiye aho basigaye bohereza abatekinisiye babigize umwuga mu ngo, batembera mu ngo kugira ngo barebe koko nimba gukoresha umuriro babyubahiriza neza. Ibi ngibi byatangiye gukorwa aho abaturage 5 bafatwaga baracanye umuriro w'ubuntu. Bari bamaze imyaka irenga 5 batagura umuriro w'amashanyarazi. Ibi ngibi rero abaturage nibo batanze amakuru ubuyobozi bwa REG buhageze koko busanga bacana umuriro w'ubuntu. Bino rero byatumye bahita bafata umwanzuro gushaka abakozi bazajya batembera mu ngo z'abaturage bareba yuko umuriro ukoreshwa neza, banareba yuko ababesitaye neza, kugira ngo bacunge cyangwa basigasire ubuzima bw'abanyarwanda, kugira ngo abenshi batazaturikanwa n'inkongi y'umuriro. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. WASAC yongeye kwibutsa abanyarwanda yuko ibikorwa byo kongera amazi mu mujyi wa Kigali bikomeje, aho WASAC yizeza abantu bose yuko uyu mwaka w'2026 uzarangira nta muturage n'umwe udafite amazi mu rugo rwe. Aho WASAC ivuga yuko hari n'amazi bari gushyira ku mihanda, ndavuga aho abaturage bateranira hamwe bakajya kuvoma amazi iyo andi yakamye yo mu ngo zabo. Dore ko WASAC igaragaza yuko bagiye gushyira amazi ku muhanda ndetse bagashyiraho n'amakarita, aho umuturage azajya azana ikarita akayikoza ku cyuma yarangiza akavoma. Iyi karita izaba irimo ikoranabuhanga ryiza cyane, aho uzajya ushyiraho ikarita nimba uzanye injerekani bakureho igiceri cy'10. Dore ko injerekani n'ubundi bayivomera ku giceri cy'10. No kugira ngo bakureho akajagari k'abantu bavomesha ndetse ugasanga burije ibiciro. Hari ukuntu amazi abura muri karitsiye, wajya kuvoma ku muhanda ugasanga amazi arimo injerekani yaguraga 20, ugasanga injerekani bayigurishije 100, ndetse bagakoresha amazi ya WASAC mu buryo butari bwiza. WASAC yahise yishyuza abantu bayibereyemo umwenda kugira ngo bishyure amazi batazabakuriraho amarobine yabo bakayatwara. Reka tunyarukire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Utu turere tugomeza tuza imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwo turere dutuyemo abakire benshi, nitwo turere duhoramo ibibazo byinshi. Bivuze ngo uturere dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni uturere dutatu: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Rero REG yatangaje yuko abantu bagerageza gucana umuriro w'ubuntu. REG yabahagurukiye aho basigaye bohereza abatekinisiye babigize umwuga mu ngo, batembera mu ngo kugira ngo barebe koko nimba gukoresha umuriro babyubahiriza neza. Ibi ngibi byatangiye gukorwa aho abaturage 5 bafatwaga baracanye umuriro w'ubuntu. Bari bamaze imyaka irenga 5 batagura umuriro w'amashanyarazi. Ibi ngibi rero abaturage nibo batanze amakuru ubuyobozi bwa REG buhageze koko busanga bacana umuriro w'ubuntu. Bino rero byatumye bahita bafata umwanzuro gushaka abakozi bazajya batembera mu ngo z'abaturage bareba yuko umuriro ukoreshwa neza, banareba yuko ababesitaye neza, kugira ngo bacunge cyangwa basigasire ubuzima bw'abanyarwanda, kugira ngo abenshi batazaturikanwa n'inkongi y'umuriro.